Selamat pagi teman-teman. Ya, pagi ini menuju siang hari terdampar di Singakerta Ubud. Ya, jalan-jalan di pagi hari berseragam hijau, guys. Ya, itu jalan-jalan lah. Ciri khas suasana Ubud di pagi hari. Ya, damai, sejuk. Oh, pokoknya menawan hati lah. Ramai sekali bule-bule di pagi hari. Ubud nih guys, Singakerta Ubud. Ya, suasananya adem. Ciri khasnya Ubud. Adem dulu. Sambil mendinginkan mesin. Mudah-mudahan hari ini gacor, cor sambil menunggu jam kerja ntar.